Якія валодаюць жытлом і апынуліся ў базе незанятых у эканоміцы, мусяць плаціць за ацяпленне, гарачую ваду і газ паводле поўных альбо, цытата, эканамічна абгрунтаваных тарыфаў. І неважна, хто яшчэ прапісаны ў кватэры. Раней яны плацілі напоўніцу толькі за сваю долю камуналкі. Към Съединените щати протестно шествие премина по улиците на Минеаполис след смъртта на Алекс Прети, 37-годишен местен мъж, който беше застрелян от агенти на граничната полиция. Демонстрантите поискаха край на акцията на имиграционната служба АИС в града и съда за агентите, които стреляха срещу Прети. Митингът се състоя, въпреки че температурата беше минус 20 градуса. Глина Петрова предава сега от щатите. Kada se poslovnoj inicijativi doda ženska intuicija, kreativnost, sposobnost organizacije i umeće žena da u hodu rešavaju probleme, nastaje ono što zovemo žensko preduzetništvo. Da li se u Srbiji, Republici Srpskoj, razume značaj i važnost ženskog učešća u poslovnoj sferi, kakav je sistem podrške i ohrabrenja žena da se bave samostalnim poslovanjem? O tome ću razgovarati sa mojim gošćama Bojanom Luković, preduzetnicom, i Žanom Arsić, predsjednicom. A europski vojnici stigli su na Grenland. Naime, na tom arktičkom teritoriju pod danskim suverenitetom koji priželjkuje predsjednik SAD-a, danas je počela europska vojna misija. Na otoku će biti raspoređeno vojno osoblje Francuske, Švedske, Njemačke, Britanije i Norveške u sklopu danske vježbe Arctic Endurance, koja počinje dan nakon sastanka u Vašingtonu između američkih, danskih i grenlandskih dužnosnika, koji je rezultirao, kako je rečeno, neslaganjem u temelju. Uprava osnovne škole Vladislav Rajko Korać odlučila je da njihov kombi više ne vozi srednjoškolce. Iako zakonski nisu bili obavezni, to su, učinili prethodne 4 godine, dok je vozač, kako tvrde, sve vrijeme trpio maltretiranje. Djece i roditelji odbacuju takve optužbe i traže da se podhitno riješi problem prevoza. Direktorica osnovne škole Vladislav Rajko Korać ranije podnijela ostavku, od danas se bira novi direktor. A poďme do Česka. Vo štvrtok sa ujme prezidentskej funkcie u našich západných susedov Petr Pavel. 61-ročný armádny generál vo výslužbe bude inaugurovaný na Pražskom hrade. Slavnostný akt budú sledovať desiatky novinárov a stovky pozvaných politikov. Zvolený český prezident príde budúci pondelok na dvojdennú návštevu Slovenska. O prvých krokoch prezidenta sa porozprával náš spolupracovník v Prahe David Vozdecký s politologičkou Vladimírou Dvořákovou. Rozhovor si môžete pozrieť teraz. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine traži hitnu reakciju nadležnih institucija povodom informacije da je vlada Srbije donijela uredbu o uvođenju privremene mjere za obezbeđenje ekonomske stabilnosti industrija od strateške važnosti, kojom se od 1. januara do 30. juna 2026. godine ograničava uvoz pojedinih proizvoda od gvožđa i čelika. Uredba obuhvata grupe proizvoda koji se tiču Bosne i Hercegovine i to rebrasti betonski čelik i toplovaljanu žicu u Koturu, kao i rebrasti betonski čelik u Šipkama. Sulaikyti 5 kontrabandininkų Vadeivos veikia Šalčininkų rajone. Įtariama, kad jie subūrė žmonės organizuoti kontrabandą balionais iš Baltarusijos. Ją organizavo bendradarbiaudami su nusikalstamomis grupuotėmis už sienos. Tai antra policijos operacija per kelis mėnesius Šalčininkų rajone, tačiau pareigūnų teigimu dar tik pradžia. Do të njehemi me zhvillimet kryesore nga bota. Kryeministri slovak Robert Fico pranoi dorëheqjen e këshilltarit të tij Miroslav Lajçak, i cili vendosi të jap dorëheqjen për shkak të publikimit të komunikimeve të tij me financierin amerikan Jeffrey Epstein. Sipas kryeministrit, duke dhënë dorëheqjen nga ky post, Lajçak dëshmoi se ishte një diplomat i shkëlqyer. Lajçak ka shërbyer dhe si dërguar i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi. Avstrijska javna radiotelevizija ORF je sporočila, da bosta oba polfinalna in finalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije povezovala dedinja znanega kristalnega imperija Viktorija Svarovski ter igralec in scenarist Mihael Ostrovski. Takole sta napovedala svojo majsko vlogo. Ukraiņi ir apņēmības pilni atgūt savas okupētās zemes. Tā saka brīvprātīgais latviešu karavīrs ar segvārdu krusttēvs. Uzņēmējs no Rīgas tagad Ukrainas armijā ir komandieru vietnieks triecienpulkā Skeļa jeb Klīns. Tas ir pulks, kas tieši pakļauts Ukrainas bruņoto spēku virspavēlniekam Oleksandram Sirskim. Pulka komandiera vietnieku latvieti mūsu filmēšanas grupa satika vienā no pulka štābiem, kas atbildīgs par Pokrovskas virzienu frontes karsto punktu Donbasā. Vairāk Odita Skrenbergas un Aigara Kovaļevska reportāžā.
Откако обвинителството за гонење организиран криминал покрена обвиненија за криминалните банди од Скопското подземје, беа расветлени клучни убиства, како убиството на водичот Дукјанчи Коки и двојното убиство во Шишабар, кои биле нарачувани од затвор. Пораничниот началник во МВР Љубомир Грчевски смета дека иако шефовите на клановите се во затвор, тие сепак оттаму раководат со бандите и даваат наредби за ликвидација и кривични дела. За да се исчисти Скопското подземје од криминалните групи е многу тешко, но сепак МВР постигнува значителни резултати. Veel koju ka. Tallinna linnavolikogu istungi päevakorras on taas teise aseesimehe valimine, kuid äravalimiseks vajalikke hääli ei pruugi ka sel korral tulla. Ühel korral on see punkt volikogu päevakorras olnud, kuid võeti sealt sotsiaaldemokraatide soovil istungi algul välja. Teise aseesimehe koht kuulubki kokkuleppe järgi suurimale opositsioonifraktsioonile ehk sotsiaaldemokraatidele. Sotside kandidaat sellele kohale on endine linnapea Jevgeni Ossinovski. An hauten Owen, dass den israelische Premier Benjamin Netanyahu net am Weißen Haus zu Washington op Visit, mé beim Donald Trump a Florida. An de Gesprächer geht et drümst Wafferau an die Zweet festzubringen, aber auch den Iran a Libanon werden diskutiert gin. Weiter internationalen Nachrichten lo am kurze Resümee vum Petzbert. F'dawn il-jiem festivi tal-milied bosta tfal u familji parteċipaw fil-purċissjonijiet tradizzjonali biġbija ta' Ġesu Bambin. Purċissjonijiet li jsiru f'diversi rħula madwar Malta u Għawdex. Kru ta' Net News dar l-imġar din il-ġimgħa u segwa l-folla numeruża li parteċipat f'din il-purċissjoni li tmur lura 20 ta' snin. 75 ár í dag liðin frá einu mannskæðasta flugslysi Íslandssögunar þegar glitfaxi fórst í aðflugi með 20 manns innanborðs á leið sinni frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur. Flakvélarinnar hefur enn ekki fundist en talið að það liggi á hafsbotni suður af Álftanesi. El Comú de Canillo aprova per sorpresa una modificació temporal i parcial del pla d'urbanisme. Només es podran fer xalets i cases adossades. També s'ha aprovat un pressupost de 27 milions per al 2025, un 30% més que el 2024. Les inversions són d'11 milions. Ond wedi dros ganrif o reolaeth, mae un o gadarnleoedd y Blaid Lafur wedi disgyn, a Phlaid Cymru wedi cipio etholaeth Caerffili. Ac wedi 14 ymgais yn wir i gael ei ethol yn yr etholaeth, Lindsay Whittle yn mynd â hi i Blaid Cymru mewn isetholiad wrth gwrs sy'n dilyn marwolaeth trist ac anisgwyl yr aelod llafur o'r Senedd Hefin David yn yr haf. A dyma Lindsay Whittle yn siarad o'r llwyfan yng Nghaerffili ar ôl clywed y canlyniad yna yn Oriau Man y bore yma. Chai camera yn boi gyhort dy lwch gwbrach eicynach ag ospedal na nilain an y stewn na fag. Ys dywi artach yw tîn yn had y gornart agos mwyw gag enwara agos yd lwch tyl. Had cwtach y glas yn gelan a chwyded sas yd y chwlydoris as na warden agos ha unilan roi fersant ag yn sgwlw gan lwch gwbrach. Siew Alec John Motherston, letwliw.